Lakhipur online puthok saba Mars ki tang ahum Ningthauka banumit ki Khomjinba Pao tabirase Ahanbada maroi Pao Medal Phanglakraba Lakhipur District Taekwondo Association ki sanaroi singbu taramna okre Assam ki masagi chahi nipanta suribi Binita Setri Britain's Got Talent ki second round da khong thangjin khre IMD na awang nokpo ki mafam singda akan manong churaba yai hairi Humphunitoi suba Manipuri Sahitya Parishad Assam ki chahi ki mifam gi damak reception committee gi akhanaba mifam pangthoktuna warep kaya lokre Sonai Bibir Gramda Dr. Santi Kumar Support Group semkre amasung Young Manipuri Council Assam YMCA gi Ramnagar Unit ama semkre Hauzik mapung oiba pau tabirase West Bengal da pangthokiba anisuba Kalimpong International Taekwondo Championship da medal phanglakraba Lakhipur District Taekwondo Association gi sanaroi singbu taramna ukpagi thormama M. Deb Singh Memorial Academy Binakandi Part 2 Kasarda ngarang Mars ki tang ani da pangthokre thauramatuda Dr. Kaisam Dilip Kumar Mutum Rina Leisungbam Robindro Kabrabam Anita Irom Gauramani G. Narhari Sharma Manikanta Sharma Yumnam Mani Khomjinba Ombi Aruna R.K. Sanahal Amadi Pranab Acharjina Mathangsitna Mifam Mapu Athoiba Mithung Amasung Ikai Khumnajaba Mithung Sing Oina Dais Tapamke Thauramga Mari Leinana Dais the Lengsin Kiba Oja Singna Sanaroi Singi Mafamda Thagatwai Phongdoktuna Matungdasu Henna Mai Pakpa Oinanaba Pautak Pikhi R.K. Sanahalna Mahaki Oiba Wafam Phongdokraduna BJP Lenga Kasina Sanaroi Singda Magi medal Phanglakpagi Matungina Sarkar gi thabak kaya piba hokre masima aikhoigi yamna laibak phabani hairaduna sanaroi singda hena pukning changna sananaba pautak pikhi panba yai hairiba championship aduda Lakhipur District Taekwondo Association gi sanaroi singna gold 9 silver 9 amasung bronze 9 loba ngamkhi thaurom gi loisalapkada taekwondo sanaroi singna demonstration utkiba kaloinana nat ki oiba jagoi su khudol tamkhi Alimpada national game participant Uruba medal pangapa players singda job opportunity pangba adulagi sahi hai laba miyoi singdana pension monthly pension se lupa lising tara tawgina piba haidna mana jamna clear oina di jamna lautokra bani dui mamangda su aipoigi 2017 amasung 2011 da Masisida national game jarubada aikoigi players sing silver medal phangpa amasung bronze medal phangpa jaugi madugi matamda da 2007 amasung 2011 da hangi bangang singdana monthly 10,000 tawduna angang 13 Assam da sepak takraw discipline da angang 13 ka monthly pension se lipalising tara tawduna pibadugi manung da Maruana Lakhipur gi oina angang aikoi kuntaret a kudingi lupa lising tara tawduna pension phangi aduga recently 37 national game da wada pangtu ki baduga Lakhipur ta gi oiba player nipan khagna asagi job aina haijegi ba Himanta Biswa Sarma na honorable prime minister na declare to gi dugi mamang da gi hona chakri se अकोई थर्ड ग्रेड ता असिस्टेंट दि केरानी की यूडी एलडीसी की ग्रेड ता मुकोई तरु फंगी अदुगा चही सुदना अंगांग अमना 30,000 की इंटेंसिव अवार्ड अमा अदुगी अनि मना ऑलरेडी मोई ग्रुप दि थबक तोगो ना मरम ओइदुना मवoi देसु रुपा लिसिंग 15 तौदुना इंसेंटिव अवार्ड फंगी छानबा से चाकरी फंगनबा यमक्ता नत्यबा Asi kota thada jaba. Ai sa masak tak tumi, jati masak tak tumi, samas masak tak tumi, desa masak tak tumi. Ako mi mo ola ko dane lupa ko sabi dine, sum automatic sum lakadori mi. Chakri na main nate, ai mo masak mi o na pukla bada mi o bagi ai gi punchi siga masak na ba mi mo masak om bado adunia ba. Aduna mama pa chakri ai sa doctor engineer professor oiba chakri achobo to honbata da ikoi mama pa oiba ikoi gi
main aim mate ikhoi main aim di isa se masak nai ba mi ma ohelam bado aduni masak nai ba mi adu ohel bata chakri nate mayam khona mina si sana basi jaura gadi kamu gamna phage na hai bada nisha jaba nipa oro nisha jaba si hantarani nisha se jaura roi adagi di nupi oiro sagi taksi khasi nai ba asigumba sana basi matam bunam kan nupa nupi ujiti chang chan manarabani basi loina nupi oiro nipa oiro basi jawhan gada bani aduna sana basi ki amuk hena aina thagat ning basi akoi Lakhipur area se asina su khwai dagi hen brai basi ai hai ninge sai robindro na su hai me akoi gi sana basi dai sida mapanda chaludna gol phenge ngasi su mayam phangi ngasi su mayam phangi se angang macha macha na tani haraudi nungai kamna akoi thamoi da akoi ngasi thabak sangra su sana bani haradi khoi lai sin lam nungai jaba aduna jai su puram se sana basi da khoi thawai tang daw view hai ba se ai guardian tin da ai basi ma tham jai Masagi chahi nipan ta suribi Assam gi Binita Setri gi jagweda Britain's Got Talent ki judge singi pungning sumat khre British reality show Britain's Got Talent ta Assam gi Binita Setri second round da khongthang jin khre banbajai Binita Setri Assam gi Karbi Anglong jila gi Bokazan gi Amar Setri gi machanupi ni and I am 8 years old and I am from Assam, India. So, what brought you to Britain's Got Talent? Because Britain's Got Talent is my dream stage and I want to win it. Yeah. I would like to buy a pink princess house. Yeah. Who did you bring with you today? My dad. We are ready to be dazzled. Go for it. Took my chances when the day started. God, she's good as cheap. And he's watching us all with the India Meteorological Department IMT gi pau mutungina lebak asigi awang nongpok ki rajya sing Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh loinana Lakshadweep amasung Kerala da makhatana akhak araw ga loinana maye oiraptagina kan manong churba yai hairi Manipur da haukiba ahingda akhak araw amadi len yauna sitkiba nonglai nuksitna Manipur gi nonne amadi Thobal jila yauna mafam kaya da mahimarong amasung jumkai kaya amangata thokan khre hairi Ngarang Mars ki tang ani nongmaijing nimit ki nungtil gi pung ani taba matamda Manipuri Sahitya Parishad Assam gi humpuni toi subachai gi mifam ga mari leinana reception committee gi akhanaba mifam ama konjeng laikai da leiba Manipuri guest house ta pangthokre reception committee gi chairman Leisungmam Robindro na mifam apoidona pangthokkiba mifam da Parishad ki Kasa district ki president Y Prapullo amasung retired joint secretary Kangabam Santi Kumar na dais da lengsin ki Mifam na kupna khana nainaraba matungda laukiba warep sing adugi manungda
रिसेप्शन कमिटी अमदी अतई सब कमिटी कया की लिस्ट एप्रूव तौबा असम की एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर अनोज पेगुदा चीफ गेस्ट अदुगा बराक वैली डेवलपमेंट लोइसंग की मंत्री कौशिक रायदा गेस्ट ऑफ ऑनर ओइनना हाइजबा लोइनना असम यूनिवर्सिटी सिलचर की वाइस चांसलर मणिपुरी साहित्य परिषद मेघालय असम साहित्य सभा कार्बी साहित्य सभा दिमासा साहित्य सभा बंगा साहित्य सभा हिंदी साहित्य सभा बोरो साहित्य सभा सिलचर की एमपी अमसुंग एमएलए लोइनना मणिपुर की राज्य सभा की एमपी इलेसेम सना जाउबना चिंगबगी मफमदा गेस्ट ऑफ ऑनर ओइबिनबा हाइजबा असिना चिंगबने लागलिबा अप्रैल की तांग मरी मंगा अमसुंग तरुक नुमित हुमनी चुबना बिनाकांदी पार्ट 2 दा लेबा साउथ बराक कॉम्प्लेक्स दा पांगथोकनबा सिलांगलिबा सिदा लारिक की मेला की दमक बुक स्टॉल अनी थमलगनी लमदम असिगी अइबा अइबिसिंगना मसा मसा की फोंखरबा लारिक यामद्रबदा कॉपी तरा तरा पुबिरकनबा वारेबनखे अमरोमदा इलेक्शन कमिटी की नौना सेमदोक्लबा चन्ना कांगलोन की मतुंगिना चटलिबा मार्च की तांग कुनमरीदा फॉर्म पिसनबगी अरोइबा निमितनी अदुगा स्क्रूटिनी ना मार्च की तांग कुनतरुक्ता अदुगा विड्रॉ ना मार्च की तांग कुनथादा ओइरगनी अकुपा मरोल की दमक आरो की मोबाइल नंबर 9957480031 नत्रगा असिस्टेंट आरो की नंबर 60046062 नत्रगा 7002528180 नंबर असिदा पाउ फाउबिनबा रिसेप्शन कमिटी की कन्वेनर प्रोफेसर पी राजबिहारी की चरोलमदा खंगलगले जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस सिलचरना सिलांगदुना ngarang ayuk पुंग 13 ताबा मतमदा पोलापुल लाबोक रोड की कम्युनिटी हॉलदा एक्स सर्विसमैन रैली अमा सिलांख्रे थरोमसिदा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस कुंजलाल सिंह न तराम नौपगी वारोल थमलदुना एक्स सर्विसमैन अमदी मपुरोइबा लेखिद्रबा सिंगी स्कीम की मतंगदा अमदी पेंशन न चिंगबगी मतंगदा वाफम कया थमखी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइकिबा रिटायर्ड मेजर पीएस मनिधन सिंह नसु थरोंग मरी लेनना वाफम कया फोंदोकी थौरमदा चही मरफू हेलबा एक्स सर्विसमैन सिंह अमदी गैलेंटरी अवार्ड फंकिबा सिंगी लोइनबी वीर नारी सिंहदा इकाई खुमनजबा उठकी लाखलिबा लिसिंग अनिगा कुंतरुक की असम असेंबली मिखलदा डॉक्टर मैमोम शांति कुमार बो कांग्रेस पार्टी दगी टिकेट पिरकननबा अकनबा खुंजंग चंगसिनबा लेप्ट्री मितई ताबा खुंगंग सिंगदा डॉक्टर शांति कुमार सपोर्ट ग्रुप सेमदुना मरी लेनबा अथॉरिटी दा वाकचे पिसिनबता नतना मिचंग खोंब की थबक लेप्तना संगसिलकली आर के कुलचंद्र न मिफम मपु ओइदुना ngarang पांगथोकिबा मिफमदा हौबम राजेंद्र बो प्रेसिडेंट अमदी सोइबम किशोर कुमार बो जनरल सेक्रेटरी खंदुना मियोई 15 ना सेंबा डॉक्टर मैमोम शांति कुमार सपोर्ट ग्रुप बिबिर ग्राम मसा सेमख्रे डॉक्टर मैमोम शांति कुमार बो सोनाई बिबिर ग्राम की खुंजा सिंगना लेंग्यान हुक्तुना तराम नौखे एल नंदबाबुना खुंजा की माइगेतगी लेंग्यान फी खुदोल तमखे मिफम अदुदा ओइनाम नेलु टीएस तोनसिंग कुंजो धीरु मोनोजित अमदी मैरागी लुचिंबी प्रमोदिनिसु वांगांखे मणिपुरी यूथ्स फ्रंट ऑफ असम माइफा जनरल हेडक्वार्टर की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मिफममा लखीपुर जूनियर कॉलेज फुलरतोलदा माइफा की प्रेसिडेंट थांगजम ब्रोजेन ने मिफम पोइदुना ngarang पांगथोखरे मिफमदा मरुओइना खनखिबसिंगी मनुंगदा माइफा की सेक्रेटरी जनरल ओइरंबा माइबम साबिरुद्दीन खाना मसागी खुदोंग चादबा लेबदगी माइफा की सेक्रेटरी जनरल की फमदगी रिजिग्नेशन तौखिबदा मिफमना आयाब पीरबा मतुंग नौना सेक्रेटरी जनरल ओइना इंगुदम रंजितपु सेशन लिसिंग अनिगा कुनमरी कुनमंगागी ओइना खनख्रे मिफमना मखाताना खनखिबगी मनुंगदा याउसंग असिदा बिनाकांति यूथ्स क्लब अमदी माइफागा पुन्ना सिंदुना याउसंग स्पोर्ट्स बिनाकांदिदा पांगथोकनबा लेमनखे लोइनना रमजान था असिदा मितई पांगल इचिनिलाउ सिंगा पुन्ना इफ्तार पार्टी अमा सिनबा हाइनसु मिफमना वारेप ताखी मिफमदा सेराम हेराजित सोराम थोइबा वाहेंगबम सुरेंद्र इंगुदम रंजितना चिंगबा सरुक जाखी रामनगर तुकोगी संगाई क्लब की संगलेंदा यंग मणिपुरी काउंसिल असम YMCA की रामनगर यूनिट अमा सेमख्रे नौना सेमलेपा यूनिट असिगी इंचार्ज ओइना खाइदेम सुनील अमदी सेकेंड इंचार्ज ओइना लौरेंबम सुमित कुमार बो हाउस ना खनखे मार्च की तांग अनि नोंमाइजिंग निमित्ता खाइदेम जगत जीवन मिफम मपो ओइदना पांगथोकिबा मिफम अदुदा YMCA सेंट्रल कमिटी की वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश मंगांग फाइनेंस सेक्रेटरी आपू मैतई सिलचर ब्रांच की प्रेसिडेंट राजकिरण लुआंग वाइस प्रेसिडेंट खेत्रीमयम इंद्र कुमार
YMCA Central Committee के Advisor Dr. Raju Khumujam amadi Okram Lakhikanta sarukjaki. Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawa channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu. Aroibada maruoiba pau amukhanna medal phanglakraba Lakhipur District Taekwondo Association ge sanaroi singbu taramna okre Assam ki masagi chahi nipanta suribi Binita Setri Britain's Got Talent ki second round da khong thangjin khre IMD na awang nokpo ki mafam singda akan manong churaba yai hairi humphunitoi suba Manipuri Sahitya Parishad Assam ki chahi gi mifam gi damak reception committee gi akhanaba mifam pangthoktuna warep kaya lokre Sonai Bibir Gramda Dr. Santi Kumar Support Group Semkre amasung Young Manipuri Council Assam YMCA gi Ramnagar Unit ama Semkre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare